megalayapost.news. Kinoi lam ko all riboy government contractors and suppliers in taxi kalai tarik nailor gelai kendu your divisional soil and water conservation officer riboy division ban fisga ha be dei bagi jemplat tendar na katnat soil and water conservation nong po division ban snai ga water harvesting structure hariboy sik bayakte kam dei ban ai benta shaki local contractor ki ban hariboy sik ban pentrei ga kam habakran siklap tai kubor vice president ketika association ba plilat tuso ulong banakaliang ka association kalit ban kendu your officer ketika kam gede din baka soil and water conservation kul khotandar ek project blatim kum ka water harvesting structure ha ka baya kete kam la shubha tang ka wi ka package bat ki babun pat ki contractor ha ka district ki shong klem kam klem jam ulong ru malada ka sarkar ka wan rai kino kino kam pro ni project ki bakentiu ya boy district ka all boy government contractors and suppliers association kam don kino kino jing persya hende ka ek ba kum ka association ka persya gade ke jing ba kam be tang ya wi contractor klem da perkhat pat ya ki local contractor halor kene ke jing kendu yo tu officer pau lor ketika man belabu dak seng ka association gelarairu ban kendu sendan syau menteri rang ba ka jelal kontrak ke sama ban perseu ya ketika man baru ban yakren halor sibun ki jing baki local contractor hari bisik ya kendu jing nak por skapor lamun ram obat iso. Terima kasih kemulai bagi lawan rung ne po office tu ni soil nang ne ai ka tahu ko bagi wan rung ni ka tahu ko long ba kadon ka tender jong ka tender mo construction jong bedi jong ka water harvesting structure ka bagai ka bagi tip pakalong ba ya kane la depan khot kalong tang single packet kai ka bagi bagi babon bagi kam kimi ko ka district ka jong ilang ba jong kane ka harvesting structure ka ba nakalian ka soil department aba kila khot ya kane ka tender na silong na po head office nang tay andre ni kung ka riboy contractor local contractor na po district ka jong ni kwa ba ya kan ka kam di ban ailang yang ngiru kata kada ko bang kuat kata kada ngiwan hang ni ban ong yo ulu district soil officer ba ngi persya nakaliang ka kontraktor sion damar ba ikwa ba kan ka kam de ban ailat ya ki local kontraktor ki bran ko ka district bejungi damar ba ka lada ai tang yo we ubriu la ni ar ubriu kemut kalong ka jingdu nong yang i kontraktor ki ba imja nakaliang ka kam ka bangi tre adu mata tengi kerpa ya i bain perkren ya kani bat personal sya commissioner ani sya director whatsoever kenang ba ya kani mentahi kini ban stop swakim de ban alot bat petre kani kakam nakalian jangi ini district soil officer iom ba isakren isara ya kani banyak keren sya head office personal ya kani ka di persya kani alot kani kini data nakalian kita soil tangkatan megalayapost.news.